Issa, se nisimgħu l-ewwel poeżija. Jaqra Mattias Mifsud. Flejla xitwija f'dalma tal-lejl, żew figur deru diħlin, ġo qarf għajjar rikba f'mar, deru imbik ma' wajjenin. F'nofs tal-lejl insemmet bikja li dwiet mal-erma naħat tal-wiet, bikja tal-fajjer xkejken dak il-lejl tal-ewwel miliet. Isima id-dawal untlib bil-kant, tal-glorja lill-Alla flor ta' smewiet, ħabal li rajja li kienu qasam għal-meħla tan-naġib. U marru bil-ġurja lej dak il-ar, sabu li Giuseppe u Marija, u f'maxtura minn dubda, kien hemm il-bambin xkejkna tarbija. Issa, se nisimgħu t-tieni għanja tal-lejla fuq tiben f'maxtura. ngħaddu għal żewġ poeżiji oħra. L-ewwel minn Kazaja Deżira u warajha ikun imiss lil Lela Grek taqra poeżija oħra.
دارت ستلا في السما مدور كبيرة كبيرة لدولة ليل. شجرة في ذاك الليل دفرنتي شجرة اللي متى ناس كونتنتي تلات اجمرة من البعد دارو يترقوا قلب ويدين بالأوريان من بتلهم رزقوا ركبة فوقهم تلات ستاتن بوري كيف وصلوا شاهدوا بالقيمة فلايت إيا التربية يدرعوا قول يلي كلام في الشين بريزنتاو ميران جنستيب إده باشتان التربية تكون سلطان تجنوكس الميرا اللي تفسد بطية والانشان ساشتان على مسيح شتا ايوه احنا بالماجي وكون نسقوا لين القروطان ايمو للبابين نسقوا الرجال للدار جسو محبوب الرجال يم فتانت Ninni ta tikbix iżjed jikantak it-tfax knin. Ninni la tikbix iżjed jikantak il-korħanin. Imma l-lum inti għadek tikbi dak li jamlu il-nemnin. Jwarbuk beklem jwarbuk issa. Jinsew inti taqal tajba ħelu bambin. Għalek ejja ġodin qalbi ta' tifel u tifla. Ittik il-ken għaliex jien u minnu bħali li l-ekirit mustadinja il-ġen. Imis nista' nisimgħu Lanja flej tax-xitwa. Nistiednu lil-Andy Borg biex jaqra l-poeżija li jmiss u wara Martina Borg taqra l-poeżija tagħha. Fil-kessa ta' qarf ajjar, qatrewni ma ta' fanar, ma' nis kajman tarbija fuq tiber mixħut, instema nisħun, ta' ħmar għajjem u migdut. Dal-ħmar kellu xorti, iġor fuqu lil-bambin, sakemm kien għadu għaz biswiret, u issa jemodimu tarbija riqet, u bisħana ta' mnifsieħ, saħħan lit-tarbija tal-divin. Ejjew aħna bl-emil u bil-klim inġibu sħana tal-paċi u slim.
Elu bambin, fil-maxtura mal-Madonna u San Giuseppe, mal-baqra u mal-ħmara nsemulek it-tfal tal-kakkara. F'nofs din il-pjazza ridna npoġġu ħdejn is-siġġa tal-miliet, ġbija li tfakkarna ried fil-lejli fih twiliet. Għax f'din il-pjazza li ċentru ridna hawn lilek inpoġġu, fil-post fejn jintoqgħu bosta nies għax lilek inħobbuk bla qis. Birek li jenna tfal meġbura madwar dan il-presepju ferm sabiħ. Ejja twilet u ix maħna fil-qlub tal-familji tagħna. Wasal nissa biex nisimu l-nila tikbix iżjed. Ekku, issa jmiss li Ġanel Grek biex taqra l-poezija tagħha u waraja Katrina Borġ, poezija oħra. Dal-lejl ta' skiet, bis-sema minn jakwike, hemm qalb lorijiet, kien hemm daqsxejn tar u hekk kif dwiet il-bikja tat-tarbija. Insema l-kant tal-aġli mismuwiet, bidejna l-fuq, ejja ngħidu glorja l-paċi fl-art, li dan it-twajben bnedmin, aħbar ta' ferħa ġejna u mafsulkom, għal f'dan il-lejl twieled Ġesu bambin. Ejja l-kola u miġburin f'dan il-lejl speċjali, ima nagħtu lill-bambin li sar bniedem bħalek u bħali. Xferħu għena qed tinħass illum ġoda l-qlub, għax Alla ċekken bniedem sar li fqar fost li fqar. Bekk intennulu għalenin berikna u bambin, lejn l-oljiet ta' Betlehem, ġewwa grotta mill-fqajrin,
fejn seħħ il-kbir miraklu, intiru biħsibna għalenin. Ġo maxtura f'lejl ta' Bart, fuq tiben mimdud, kemm mal-Madonna u San Giuseppe. Ninxteħtu nqimu l-inċens, il-mirra u d-deb, waqt li ntemmnulu għalenin, berikna u bambin. L-anja li jmiss hija olej ta' skiet. Issa, se ngħaddu għall-aħħar poeżija minn Malgrek. Sejjes dwar kuluri, kulħadd ħiltu juri, f'dan iż-żmien niktbu skiet għaliex wasal il-miliet. It-toroq tal-belt mimlija, kull ħanut keċwiġija, kulħadd jixtri blali, ħafna u ħafna rigali. Inżejnu djarna bid-dawl, siġar tal-miliet kbar u twal, Christmas fathers ikantaw u ħafna affarijiet minn dawn. Forsi mbagħad f'xi rokna impoġġu l-dak li jħobbna. Xi bambin xkejken lanqas taraħ u kulħadd jabbandunah. Kieku ma kienx il-bambin, kieku għandna mela għaliex meta l-miliet niċċelebraw lill-bambin inwarbu u nabbandunaw. Lill-bambin għandna nuruh u fil-miliet għandna nsommuh ħalli ngħidu ferħanin Viva Ġesu Bambin! F'din il-parti se naraw lil Daniel Persico u lil Lej Faj Valletta ipoġġu lil ċkejken bambin
fil-maxtura tal-Prasepju li jinsab hawnhekk li hu proprjetà taċ-Ċirkolo San Giuseppa fil-Armonika Sagra Familja. Issa, li wasalna fl-aħħar tas-serata, nixtieq ngħaddi xi ringrazzjamenti. Nibda billi nirringrazzja l-itfal u l-ġenituri tagħhom li f'dawn l-aħħar ġimgħat attendew għar-rehearsals. Lill-Kummissjoni Nisa tal-li jorganizzaw din is-serata. Lill-President tas-Soċjetà, lis-Sur Andrew Cilja tal-Poeżija. Lis-Sinjura Bridget Bongailas li mexxiet il-kor. Lill-Laqda tal-Armar u l-volontira li ħadu ħsieb it-tiżjin li qed naraw kif ukoll lil dawk li b'xi mod jew ieħor kienu tajnuna biex dan tal-lejla kien suċċess. Filwaqt li nawgura l-miliet ħini lilkom u l-familji tagħkom, se ngħaddu issa għall-aħħar għanja tal-lejla, Jingle Bells.